dia. Nebe kargatan perguntas bang nemos itu masih di uluk sekolah si nela pak neba tuh tu neba abis sekolah na sande tuh universitas abu futi fakultas na sande jurusan mus na sande pronto hal fulu para ini maka hal perguntas bele hator marang hal perguntas claro liu hal perguntas barat claro depois sacar hal sugestão kan hator sugestão masih menos fulu para lima bele hambre kuliah marang depois hator perguntas. Oke dia ida full kuliah berkuliah marang Silvano, ciência naturais. Pena, tem uma perguntas. Dia, obrigado por tempo ne comehau. Por planai, por telefone de carro, lá, no respeito a senhor na senhora. Deve mais se agência de desenvolvimento do recurso humano nia. Nós vamos meu professor Sirot na ao respeito. Nós va mal student saya mau respect dari datang botar baik ini. Dia ini senor bang kuliah kona ba ya artigo 157 Código Penal yang kuliah kona ba violência mani no feto. How la comprende kona ba yang quando feito no mane bakmal cerai sasan penser pai depois exemplo nessa talvara itamani quando usik feito então ita la ia direito para lori tenia wan sira mas be anessa feito mak kusiulu mane mane bele potiwanga olay Sí, claro. Después mas ini harus ngerti cuando ira feto mak kusiulu mane wane pamane ka ba feto depois mane mag kusikulu feto wane ba feto ka ba mane jadi mag ya sam video itu kono ba Oh, ketika